Dami ni debatas termurmur ibas kari nasa perukuran imo menjamuti ati-ati di kepikiran dene bagasan Kristus Yesus. Amin. Salam juah-juah membantah karina. Partua-partua sini kekelengan ibagasan gerai Tuhan ta Yesus Kristus di GP kene berbekas. Merkitakan channel N naing gen ketemu Jamita Minggu Rogate tanggal 14 Mei 2023. Imo sini suratkan ibagasan Filipi 4 ayat sada soh mipitu tema bantah imo to mo ukurmu. Pertua-pertua kene karinana dengan sini kekelangan ibagasan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kujakakan kami ukatan Tuhan ten tawa kita janah ninamo. Karena ini ale denganku sini kekelangan da bagi di mokene nemukan tetap merpengelako janah tuhu-tuhu percaya bai Tuhani. Entedoh ngukur ku bain dene kene ngukebangganku janah pesampangkan atengku. Kene ale turang Euodia deket sisintike. Memes kupido bain dene asa sada orjok kene bagi dengan si percaya bai Kristusi. Bangkono pe ale sun sugos pertobok kupido bamu asa urupi duana turang tai. Ay enggo ikelejakan kalai mengurupi aku lako menukutkan suku dan keluahan bai debatanai to sebagai si Clement deket si deban kenai pe si enggo mengular rebak deket aku tersurat ngogerar kalai di basbukku kengeluhan dan mersampang ate mo kene si enggo bagasan Tuhani ku ulaki mo mendokkan mersampang ate mo kene naing menemu iidah karina jelma mende perkurun dene roh nengemo Tuhani ulang kelsohken kene barang kadep dak bagahken kene mo bai debata merkite sori pengidon dene i merdengan ukur majalo matangkup nai dame debata si termurmur ibas karina perkurun i mau menjamoti ati-ati kepikiran dene bagasan Kristus Yesus imo sakat kata ni Tuhan ta. Pertua-pertua kene dengan karinana sini kekelangan di bagasan Tuhan Yesus Kristus mermat sembagi ngo dalanna ndorok tubuh kelsoh di tengah-tengah kegeluhan ni jelma. Umpamana mula oda terajaran duka malas bersikola kelsohan mo partuana. Mula oda merhasil jumanta kelsohan mangu kita. Mula dak merubati merdengan sibel kelsohan mamu aka pamili. Mula oda bagi hatin tadeng surah-suranta kelsohan mangu kita. Pokok nampui dengo tupeh dalan namensa ndorok kita kelsohan iba setengah ning gelukta. Jana pertua-pertua karina jelma ndorok ibelus kelsohi. Beak nola penggiot mangu kelsohan. Simpo gospe bagi. Marpangkat nola penggiot mangu kelsohan. Sisa merpangkat pe bagi. Pokoknya karina mau tupeh ndorok kelsohan. Mula pe kelsohan kita wajar ngoy secara kejelmaan. Tetapi partua-partua nak udah wajar mula dak tetap ngo kita ibas kelsoh tak ini. Artinya perlu mango si pikiri dalan nda bakune asa ulang dak lalap kita idomi kelsoh i. Ibas tengah ning gelukta. Nah partua-partua merkitekan terpuen lot ngo piga-piga kata si pesenget si Paulus asa ulang dak kelsohan kita barang pebakune dalanna kita mengambongkan kelsoh ini bas tengah ning gelukta. Nah perjolo partua-partua ibagasan ayat sada ipesenget si Paulus ngo asa tetap teguh ibas kepercayaan dai dokkan bas kata nai si ayat sada karena dia ale denganku sini kekelengan dak bagi di mokene nemukan tetap merpengalako janah tuhu-tuhu percaya bai Tuhani. Engkedoh ngo ukur ku bendene kene ngo kebanggaanku janah pesampangkan atengku. Ulagi sekali nai ibagasan ayat saden nai dokon si Paulus. Dak bagi di mokene nemukan tetap merpengalako janah tuhu-tuhu percaya bai Tuhani. Partua-partua kene dengan keadaan sini kegelengan. Kasa kena hidupkan si Paulus kata-kata tetap merpengalako tuhu-tuhu janah percaya bai Tuhani. Karena memang iba situasi ketika lot ngo pengajar si merebahkan kelalingan di tengah-tengah Kuria Filipi si berkembang ini. Tentu
pengajar-pengajaran pedah-pedah kelalingan enda ndorok ngo memainkan kelsoh mendahi si enggo percaya barang pe sendihi kuria silot di tengah-tengah kuria Filipi nai bakune carana asa ulang kabe kelsohan. Tentu Paulus mendokon teguh moibas kepercayaan janah mertuhu-tuhu merpengalako seloh ibagasan Tuhan. Nai peduakan partua-partua idokon si Paulus kenah sada orjo ibagasan terpuen partua-partua si idah ngobakune situasi si Ewodia deket si Sintike gabe mersoali ngo kala idi dasar ni persoalan di kala ini partua-partua karena si Ewodia deket si Sintike saling mengklaim diri mula oda aku kin kumarna aku ngoi. Karena partua-partua bagi pendokter si Paulus ibagasan ayat sadandai keningu kebanggaanku. Ini kengo kebanggaan Paulus tersengat kuria Filipi. Di samping daripada mbuai perhatian ni kuria Filipi mendahikan si Paulus luar biasa banget perkembangan ni kuria i bagi ma perarat berita si merandal ibagasan kata ni Tuhan ni. Nai rohmo si Ewodia dekat si Sintike si merdengan sebeltek gabe idokun kala imo ala nikala edi asa gabe berkembang kuria si Eudia mendokon aku ngo merjasa isidi si Sintike pe aku mau merjasa isidi akhirnya gabe merubati mersoali mau kalai partua-partua sini kekelangan tentu perubatan nikala en petubuhkan kelsoh mi tengah-tengah sendihi kuria karena pengendang si Eudia dekat si Sintike barang pe si persukutan keluahan berita si merandang. Nai bapak inang sini kekelangan baku de bot sarana asa ulang kabe tubuh nola kelsoh makin bagus nabi tengah-tengah sendihi kuria barang pe mi dengan umat si percaya si deban. Tentu Paulus pesengetkan asa sada orjo mau kalai mula pelotkin nagabe kelsohon gabe malum ukurna enggo mau tupe gabe sada kata, sada orjo, karina aka pengendengi, karina aka perberita sukutan keluahan ni. Gabe tambah mo sampang hati, ni karina umat. Nah petulukan partua-partua mula si idah ndai bagasan ayat 4. Ipesenget si Paulus ngo asa dak mersampang hati. Nai partua-partua kasamo sanga idokon si Paulus asa dak mersampang ate bahkan diulaki si Paulus nol si kalina idak mersampang ate mau kene nina pemerna sebagai kalak si percaya bai Tuhan ni merkita Yesus Kristus mbui ngo si tahanan ndai go tangkas sidah si tahanan kal si percaya kala mbui ngo asup-asup kan pengajar-pengajar pedah kelalingan tentu bai samping go enda merembahkan barang pe mengurangi sampang ate. Tetapi partua-partua enda mau kehebatan kalau si percaya mula pelok purukilen si tahanan dak tong mersampang ate karena dasar ta mersampang ate si Tuhuna bakune Tuhani ki permakani kita ibagasan kempernitan inggelukta bakune Tuhani dak tong setia ibagasan kenggeluhan ta enggo dasar ta sama sampang ate kita jadi mula pelot purukilen posate tami Tuhan dak ijagai idengani jana i permakani kita bas purukilen ni tahan kita menghadapi purukilen ni. Asih dokon si Paulus kadino lape sini hadapin dene dak mersampang hati mau kene asa kelsohi boy gabe balang pempatkan dokon si Paulus dak menuduhkan mende perukuran mikarina jelma mau kita nina partua-partua sini kekelangan di bagasan gerana Tuhan Yesus Kristus sidekah geluh ta nemukan kenah gabe perjamita singgeluh mau kita artinya partua-partua mula enggo kita gabe perjamita singgeluh berarti enggo mampu kita mengurangi barang pe menadingkan kelsoh-kelsoh ibagasan tengah ninggeluh ta iya imo karakter kalak si percaya boy menuduhkan menjadi perukuran mikarina jelma boy gabe perjamita singgeluh nai mulo enggo gabe jamita singgeluh kita odane molot bagi situasi si Euodia dekat si Sintike gabe merubati nola jana petubuh kenola kelsoh-kelsoh mi dengan si deban
Na pelima kan partua ipesenget si Paulus ngo asa dak mersodip bai Tuhani. Idok kan ngundai bas katana bas ayat 6 bagian. Na bagakan kene mo bede bata merkite sodip pengidon dene imer dengan ukur majalo matakut. Kadi nguna tabagakan bede bata imo karina kel sohta bagas tengah-tengah ning geluh ta. Sodip ngo dalanta lako mengranai bai Tuhani. Merkite sodip mo kita boy pesohon karina nasa simbencet bagas nasa prokuranta. Kasih dokon si Paulus dak mersodip mo bai debata. Karena partua mau lolo persoalan bas tengah ningguluh ta, tetapi dak cerita kita mi dengan ta si deban janah sebarang cerita kita mi dengan ta gabe tubuh nolango persoalan si deban. Mula dak mercerita kita barang pe melampiaskan karinana nasa kelsohte mi media sosial. Boy samping gabe tubuh nola persoalan si deban. Deba gabe irehe-rehe kita. Nah maksud takin i awal lot muni mukala memberikan solusi. Tetapi partua singgatina gabe bueno lango gabe mengerehe-rehe bagasan karina persoalan tai. Nah partua isen Paulus mendok kendak mersodip mo pesoh karina nikel sokeni bai debata. Merdengan pengidon ukur mencalo metangku. Beli mau debata kami bekas ta cerita. Beli mau debata kami bekas ta menohon karina nasa si mencat nas perupuran tak kita kan sodip. Perlu bertahan ta partua mersodip kita udah ngolok modal taisi. Udah perlu pakai pulsa, udah perlu pakai kuota internet, udah perlu pakai jarak, udah perlu pakai waktu. Artinya partua dahari samping, ini ke samping. Boy kita terus berkomunikasi, mercerita, mi debata. Mula mi dengan ta mungkin lo deng udah katana nan weh cibon. Oda deng lo waktuku lagi kerejo, tetapi mula mi Tuhani dahari samping. Boy kita menohon karina nasa kosoh ta. Baru partua na penemkan nai dokon si Paulus ulang malupa menodipkan akadengan asa idomidame debata kala ini cara ijamoti hati-hati pikiran di kala ini bakasan Kristus. Belum gabe sada kala si percaya kita tentu ada mau kita lupa mi dengan ta asa ulang gabe tubuh bana kelsoh melo enggo sedalan hati-hati pikiran ta bagasan Kristus Yesus enggo meseloh perdalanan geluh. Udah mau berarti partua seloh naku maksud kami gabe dom harta kita di dunia, tetapi mula engko sedalan hati-hati kepikiran tabagasan Kristus Yesus dom mo sampang hati tabak kita ndauh mo karina kolsoh enmo sorip si Paulus menahikan akan dengan nabagi makuria silot ipi-ipi kena dengan karina partua sehingga kelenggan bagas dari Tuhan Yesus Kristus kade melandor kita rempun mereka yang terpuen na gabe mahan siradu-radu men tabak kita na perjolo mula to ngukur tabai debata berarti teguh mau kita mereka percayaan bai bapanta sini sorga artina gabe dauh mo karina kelsoh bas tengah ninggeluh tanah peduakan mula to ngukur tabai debata berarti dom damai ngo kita udah lot roh rubat-rubat betelukan mula to ukur tabai debata dak mersampang hati ngo kita di bagasan nggeluh ta kelsoh ndauh mo pasti iban tanah pampatkan partua mula to ukur tabai debata gabe perjamita singgeluh bai karina jelma ngo kita bagi pendokon si Paulus naing menemu idah karina jelma mende perukuran ndene bagi dokon nandai bahas ayat 5 ini pelimakan mula to ukur tabai debata dak mersodip ngo kita bai debata bagi minggu ta iari minggu imo minggu rogati artina mersodip partua kumernai dak si pesoh mo karina nasa siran cepas tengah ningguluh taen merkitaikan sodipta si pesoh mo karina bede bata kelsoh tai merkitaikan sodipta kasa kena si pesoh
karena memang debatango na mampu menyelesaikan karida masalah-masalah persoalan bas tengah ningguluh ta bagi sini dok kena bagas ada Petrus 5 itu pesomo karina nikol sokon bay debata ai iyango bahidu-hidukan kene penemkan partua-partua mula to kur ta bay debata oda mangu kita tak lupa menudipkan dengan ta asa dak tong ijamu ti debata asa hati-hati ke pikiranna tong ibagasan Kristus Yesus bagi pedokon si Paulus ndai ibagasan ayat itu sakat kata ni Tuhan ta amin bersodit mo kita ale Bapa permasih hati si kusumakan Abraham Yesus ale Bapa permasih hati si kusumakan Yesus Tuhan nami lihat saat mo bas kata na engkau mengajari kami berkita gini Tuhan asa tuhu-tuhu mo dak kuambukun kami na sakal bas setelah ningguluh nami berkita teguh mereka percaya bagi merkitakan sada kata sada orjo merkitakan dom sampak ati kami bersetengah ningguluh nami bagi terlebih dak kubsah kami nasa kulsoh nami nasa simpen cet pasana sepurkur nami merkitakan sorip nami tabakan Tuhan asa pergogohi mo kami la Bapa sini sorga asa dorok kami mulakan katamu bersetengah ningguluh nami enda sorip nami jalan Yesus Tuhan nami amin.